journalist protest mate dharna ground junto aji bohi ami gathering howa main karon tu Assam direct recruitment test junto recently conduct korise state government kora এই junto conduct kora a commission to amar Karbi Anglong Autonomous Council under 6th schedule under etu directly apply koribo noare ha etu karne ami aji ইয়াত protest kora dharna boha sitting demonstration kora karon tu amar Karbi Anglong Autonomous Council immediately a commission to mane cancel koribo lage state government of junabo lage je it is not applicable, it is not directly applicable in the 6th schedule areas etu commission to council likhibo lage state government of junabo lage etia assembly chuli ase assembly odo amar Karbi Anglong aru Dema Assam milai 5 jon MLA ase এই MLA সকলো তাতে এই কোয়েশ্চন ৰেজ কৰিব লাগে কাৰণ এই ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট কথা এজেন্ডা তাতে আছে এসেম্বলি সেশনত সো আমি ভাবু এই 5 জন আমাৰ ইলেক্টেড MLA আছে এই সকলে এটো ডেফিনেটলি ৰেজ কৰি কিনি এটো কেনসেল কৰি আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে সেপাৰেট কমিশন বহাবৰ কাৰণে আমি ডিমান্ড কৰিছো আমি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰাটো one day program, a dinia program ami loisu and ami 26 constituency ami etu continuously long judi council eku action state government jonabo nibisare itale e protest ko bisike extreme hobo bisike dudolia hobo bisike extreme ami etu long karon etia central government hente NDA government BJP government hoy state government etia NDA solai ase etia council আমাৰ এই বিজেপি আৰএসএস গভৰ্ণমেণ্টে হৈ আছে এতিয়া কাউন্সিলে একো পাৱাৰ নাই এতিয়া ক'বলৈ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যি ইয়াত পঠাব অৰ্ডাৰ নোটিছ এইবিলাক এটা বস্তু ৰিজেক্ট কৰিব পৰা নাই কিন্তু 6 শিডিউল কোৱা কথা আছে যে চেণ্ট্ৰেল লেজিসলেটৰ আৰু ষ্টেট লেজিসলেশ্যনে এতিয়া কাউন্সিলত ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বুলি তাতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে কিন্তু এই পাৱাৰটো কাউন্সিলত বহা কিটা ইলেক্টেড CM EM বিলাক এক্সাৰসাইজ কৰিব পৰা নাই MLA 5 জন আছে এজনো এটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰি ক'বলৈ পৰা নাই এছেম্বলিত এইটো আমি টোটালি কনডেম কৰিছে APSLC ফালৰ পৰা আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাওটো বেছি দিন নাই হেতে ইয়াত থাকিবলৈ আমি এটো সিধা কৈ দিছে যদি এনেকা চলি থাকে তেতিয়ালে শৰ্ট টাইম within 3-4 months ইয়াত BJP to change হৈ যাব এটোই আমি কওঁ এতিয়া 3D কৈ আছে এতিয়া 2D হৈ যাব হৈ থাকিব এতিয়া এটা D তো আমি APSLC অকুপাই হৈ যাব শৰ্ট টাইম ডাবুৰে কি কৈ আছে এটোই মানি আছে কাৰণ এটো আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট এক্ট টু ষ্টেট কমিশনে বনাইছে ষ্টেট কৰাই বনাইছে এই এক্ট টু ষ্টেট এক্ট টু ইয়াত 6 শিডিউলত ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আনটিল এণ্ড আনলেছ এটো অকমান মডিফাই কৰা হোৱা পিছতে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেতিয়ালে মডিফাই নকৰাই কেনেকা আনি দিছে এক্সাম ইয়াতে কেনেকা এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰি কিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু NC Hills 4th গ্ৰেড আৰু 3rd গ্ৰেড ভেকেন্সি টো লৈ গৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে তেতিয়ালে আমাৰ পাৱাৰটো নাই BJP go back, go back, go back. RSS go back, go back, go back. Bongo Sena go back, go back, go back. BJP go back, go back, go back. RSS go back, go back. Hosiyar, hosiyar. Bongo Sena hosiyar, hosiyar, hosiyar. RSS hosiyar, RSS hosiyar, hosiyar, hosiyar. BJP go back, go back, go back. BJP hosiyar, hosiyar, hosiyar. Tribal long live, long live, long live. 6 Sidul long live, long live, long live. 6 Sidul long live, long live, long live. Jai Kathar long live, long live, long live. APSLC long live, long live, long live. APSLC long live, long live, long live. Bongo Sena go back, go back, go back. Bongo Sena go back, go back, go back. BJP
arna kedonang ko kalam tibangala hello ke damtang assembly long Assam Legislative Assembly long haladak direct recruitment labangso grade 3 lapen grade 4 aboreng do anta council phansi ki panong pia binongat ki lada council long inherent pule puda sedamelo methang pensi la vacancy a post an ke lada pensi pedor po abinongat ki arona tengki sedame non bangke haladak state government ko pisika pin khatma lasida council ta ding dundiat lasilada ke hoy ajo mate thoy along repair break deck lada ke 6 schedule along ri tum chini karbiang long pen NCL ke lasila grade 3 la pen grade 4 ke emethang council pensi boreng ang hoy du anta pepleng kona po lasi nona bangke ilitum arleng ke thelada council along ke do CM tuliram rong hang pen cheng lok lada EM CM lapen lancho takali MLA tumanta non ke chelang dun desi hala itum an van ladak naga panong pia ason ana bangke non bangke ke beke chetum si pon lapo ladak ke non ke thekiding mate non ki thurmi ariso e jang napan isia question big question mark ason si dak elitum arju pona ko kuba thana ko athema non ilitum obe kimia tum ke apo apia podum chongdat chosi lopa porhiji nona teng pulotang te laken tum obe kimia tum han ke eche thoksinang that pera teng lo lage nilitum ke bang jilang arphek hemkar kok apos lang ke chora posanta non ke bang jilang la soteng si dambom lo pulotang te dambom lang pulotang te ke bang jilang ke nitum karbi mate inglong aso an ban ke abidyat pu lasi ladak si theklong dak lo tuliram ronghang atum ka chipinda nela tum BJP ke ingtang pik la pen development claim pik lo pusita me non ke mega thenglo situm theklong dak lo jak kong ma se abi third grade 4 grade ajak kong boreng ki pia jak kong anda abi pulotang de tum council ke do pia lilo la bangen no tum charjuna ko po ba tum EM CM tomanda arjuna ko po lasi alale tum han ki pukang tung ke lahen lo nale tum 6 schedule mate constitution do ko ka phitame nale tum methang ajak kong kachal jaka he ke lake kilu thektik lo kachini ne thektik lo lapen karbi mate inglong aso pan kaching hon thekti ke thekten nai bang lo posinil tum APHLC ahin me kame condemn lo Ang non malam na deputy chairman ang holang hak binaan dalam dia lang ang holang top kami pinigi pinigi lake pubek nang kopo 6 schedule to the constitution of India along pulo angdeng pingkot lake tribal hawar pen lo kente tribal hawar pulo ta hemkar kok pencheng lok ili tu ma EMCM MAC vote ke jok ajak kong lapen election card jap electoral rolong amen kache thap dunan ta ili tum ke inglong aso tu mansi dake bar sai pichot pu ili tum theklong ma West Bengal long konani si tum karbi tum deputy chairman pu ke chudam hodak theklong ma MLA ang hoilong di speaker pu tum thegam long ma mane MLA ke mala son tu ma ili tum theklong le lasiladak 6 schedule to the constitution of India paragraph 20 along pulo lake tribal area pulo di lasi ladak tribal area pulo tangte ladak kopima ason ilitum pan boreng bat sai pencheng lok ke do ana son tame ilitum ladak nang panong pia teng pensi ilitum ladak council tum jakong par jak na pu lasi Indian constitution long kipudo constitution is the supreme law of the land ane ko pilo constitution hello itum update hem pulo karbiang long hem pu kela 6 schedule henu tang de itum constitution alam si kroji ma haladak himonto alam lo itum ke kroi po lasi tum charjuna po jong si constitution alam si tum kroi vek nang ji pulo tang de immediate la non labangso grade 3 la pen grade 4 labangso commission kapang nian ta labake kunang ko labang itum hinta karbiang long lapen di mahasopan ke lapen mo pen pulo triple D ke Delhi Dispur dipu pulo ladak lasila bangso triple D bangke prapjin pen ile tum ke lage pripon ko lage lasila dak ke tum non owe kimia tum ponon inglong aso tum an ponon tame awareness ka via posili tum lake no dak asong ja tum andai tum support ponare non amang ke awareness dam bom lo aron lam chithan bom lo rat tum chini lo lasi prapjin ken karbiang long ladak karbiang long district lapene cancel prapjin pen BJP phan ke ne tum ke ladak ke karpok koi phan ke chisik ding la chotakali non theklong bom lage di Assam long ta non kachi pri phan si angring do tang lo lapen Bihar song da thak hala dak ta chipri lo non ke Nitish Kumar pen hala RJD di JDU pen RJD tum si pajir polo non ke BJP phan dak men ke plung chod la song da thak sula dak Meghalaya long ta la song da thak lo Conrad Sangma alang lita NPP lo ta me NPP pen non tum na pajir po bedel kopia pot pong tang te lahen lo BJP atum ke claim ke dama ot heno binong et ke
laki ke pacubai lok lapen ke jor lok kopi ma ke do la ame thang a property mate ame thang along ri long ke do anang or muan ta che jor lap lo lasi lake non ke nitum APHL si chot kali kapre along ri a state long anta BJP phange ka reject nang ja por nang le lo lapen reject bom lo la han lo le tum han neli kan je dum kang